nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Our former minister and MLA. daripada sini naik bagus historic day dan kepada setelah konstituensi bagi nasional yang nasional konstituensi dapat berbentuk setelah ini bagi baru ini kini kisah ini bagi baru kita dan nak kami kita punya soal ini bagi pada sini tak juga bergabung kapag hindi mo ini nakakot pinapakali piyo paniyan lang dan mungkin persiapan semua yang akan terjadi jika menjadi baru lipat dari sanjungan bagi persiapan pemakai baru berdasarkan kerajaan harga parti Bharatiya Janata Party Komisi Janata Party di sebelah Ciboda yang baru Ibawan narko konstituensi Mausunram hari di dalam jongi baru di Syabda Babi baru kinongelang ilokme ilokpa ki samla serang bagai bagi baru bagi baruan ibadai dapat Mausunram bersusi berikan outline bagi di Jakarta. We welcome all of you to our party office and I'm very happy and overwhelmed for all of you for joining our party today. Long Mahilong Dibel Diwasat. You have joined the BJP party, the National Party, the way the party ke Bahetam Hagari India. Ina lalu kat berakur di karya kata, ilong trekam jauh ke BJP Habu Hagari India ke Jogi. Parmentang ilang aksa sedang Muslim, so kanong mo chuchu ke sawan si giving me the constituency. Even one when you join ke BJP. Kemudian ini yang start yang bingung lang, apabila join yang Muslim, bagai Delhi macam Junaishu. Bila ada the closeness from Muslim to Delhi. Now we can approach anybody from Muslim to Delhi. You want to talk to JP Nadaji, our Honorable President of India. You want to talk to our Prime Minister Ji, Sri Narendra Modi Ji. Anybody, because you are the family of the BJP. Dine ke family जो the BJP बता, फिर अपने सो आइलती हर चले बात की Prime Minister जो करी इंडिया, वो अमित शाह Honorable Home Minister जो करी इंडिया, वो JP नड्डा जी और Honorable National President जो करी BJP, एक लोग जिंगल कोई का बंगला पर वाला शिवल बा कि जिंगल की जाम naga sandar naga development all round development lebih abo kanega setiap jongi bahkan tabe abo hilang na jongi kuan na jongi le Muslim nangla berwala sipun bagi skim bagi development dan pada roy kapar harus dong Muslim Ini banyak po yang ini kecaka, kedai kecingnya lah mesti kejumpu apa mi baro dilepoi, hakani ka jaka, hakani ka office, jangka parti BJP, hakani po Shillong. Ngai kublai kerpang igi perlok ki jongi kentop nado ki rangba ki longkemi kamtam bat ki para samla ki balayawan nado ka konstituensi Mausunram jongi wat nanu na ki than bodaro ile poilang hagni ke jaka kentop nado ki na border jongi ki garo angne ki don ki Bengali, ki Mandai, ki Barman, ini don lang hagni ke jaka empat ni ngai kublai kerpang epi ba pila pelai ke por ke pokodor ko jongpi. Ngai kublai kerpang ro iki didar ki jongi ki bana oplan ki ba daga jingkemen habang iyo ban pentep ikan di kubor ba mata kasni hagabang iyo ban penbe bat ki no yalam jo ko parti bangin yo ban rong no nadu mata kasni sagane ka parti
nak kata ban penklan ya ke parti BJP apa ke konstitusi ke jungi kalau kai ke ba sultanat ba piro da ke jingkmen kelewan poi hagani ke jaka yum simlala ban khot lut ya baro sar namar baro kile ko apa wan telepon ki om bale khot inga ngarung ko bale cha shlong nrai tangkawai nga siong iki perlok ba jungi nadu ki grassroots level ki tre jungi ngong ba yamata nimla bale namar ba ka jingkhot na ka parti kalong tang hindru nyo pomot ndrengi hang ning le po hedu sis pangon sarwe tu epi coba ma te kane ka pat i ba ki leader ki jongi na ka thang ki jongi ki ladon ya kata kamon ka bajuat kamon ka bas camp na kaliang jongki ba kala pelong ya kade ka singi ka bapo ka pakai te halo cek halo halo cek toh ni kapon nga ay kublay ya ki toyaram jong kapati BJP kiban sa panyang ngi nado mangtakasmi bar pagimong try pura nakapunta ka parti kecuali kapanong nado mangtakasmi baginala bang presito baginyo bang penjok ya kasi napo ka konstitusi Mount Ram Kajoli nakular tagapang kular ng baro ng next ba daging presito ng Joni baro ten next bro begitu dipalok Joni ng di social media yung sumayo banawan mo ni shimot ta bang ni hari ko ibadon si kasman Jangka tayo dyan, ikaw siya mo, mausman kasusi, na tunay pero kunjo, tinakusan, baro, pagkay dyan baro. Panambagi ni social media ni, na tunay pero wala pino, pag siya magtabag niya ni kapalo. Tunay, nagalang Johnny, nada nilalong, kitry nyo kapati, but lesayo, but organize, yakoy, kamiting kabahe, hamang suman, hamang baro, kinakusan, but grassroots workers kami tinyo kanan si Matalang daga dito mereka jom tinggi dagas nagaste kata kaya kajing dapat nagalek ni halo ni kasmi ya sa punto bulan lang ya bawa kita ba patunjo ya sa brand bulan lebih tuntura dagas ti bagaimana menjadi ha the konstitusi kajomi